ngasi ai mayamda magical words ama ai share toroke ko screen da budi ubiramani ko screen da uri se ko haidi kamaina pronounce tawgadage hai kan se da ho'oponopono ho'oponopono dum makha da budi ire ko the ancient Hawaii practice of gratitude and forgiveness haina ado si se maming je taba da ho'oponopono ka haidi angang gi cartoon gi character gi type ta ga haidi sum man bani ko ado natte ko ho'oponopono hai se ko yam ariba technique ni ko karai da gi lak pano hai kan se da Hawaii da gi sida screen da budi mayek shengna budi iraga leire ado Hawaii se kadai deno it's a state ko haidi ma se state amane kadai da gi western united state ta si se moina practice toromane ba healing gi oina hai tare ko healing gi oina practice toromane si se akoina akoi gi life ta si se apply to boya ba si gi ho'oponopono gi prayer se ko ado kamaina tawgadabno yam live ni ko aduga si se pura miracle ki type ta thabak tawgani ko akoina haidi yamna thajaraga taw matam da atai ritual tawgiba mayam mayam leina ko ado si gi ho'oponopono gi magi prayer se koina haidi ai screen da budi ai ira age ko haidi kamaina tawga kamaina haigadabno haibado ko ado haipetang khangmina se ko ahamba da haidi aina tawdoi se kaino haibagi khangba amadi darkar roina haidi blind da keno tawdoi shorpudi sondoi shorpudi sigi ho'oponopono se yamna laiba mong hai tar ko yam laiba technique akoi gi negative thoughts leba negative emotions ki ka leba mayam se hai tar ko manghan bada mating oibado si se practice to bada training gi kai gi darkar kemta leite haidi leino ko aido hairoidra tawba matamda haidi chingnaga noba kemta haidi yamna laiba aina haidonga saido easy oiba technique ni ko ado kamaina tawgadabno hai kanse da just ai mafam achikpa ma thiba tai ko aigi yumdu da haidi ko yamna quiet oiba place ama hai tare ko adu thibi batai aduga just minute ranga dagina kun phawbadang lauthok piraga tawgadamne ko ado kamaina tawgadabno adu share tawjarage ko mayamda ahambada jaga ama thibiro ko yumsida aigi yumsida jaga ama thibiro ka ama thibiro natraga yumgi mathakta oiro ko hadi yumgi makhada yamna langboi taragadi terrace kumbada chatpiraga nungdang gumba torosu yai ko ado ngasi se purnima soibni na ngasi tawbirasu yai ko ngasi tawragadi yam phagani ado hadi pura achikpa mafam amada chatpirani ko ado kanamta aingonda disturb toroktana ba adui matungda haidi ko breathing breathe out breathe in breathe out se haidi couple of times hai tare ko minute manga gumbadang hana sanabiyo ba igi short se miru shalaga adugi matungda aigi hojik leiriba problem hai tare ko karamba problem na nangonda border tawrino haibado hai tare ko aise health issues oibra natraga haidi money related issues oibra relationship ki issues oibra exam gi oibra imung manung shanti leitabagi oibra haiba adumba mayam do hai tare ko problem do haidi ai khallob adugi matang da hai tare ko hoji hoji engda thoiba problem se khanba madi darkar oi ko fazana khanbire ko fazana hai taragadi think deeply ko fazana khanbiro haidi emotion do feel tawba haidi nga sai phataba khallo haibani ko ina haise ko nga sai engonda border tawriba pot mayam se engonda nungai taba tawrai mayam se haidi kitang painful di oigani ko haidi nga sai gi phataba engonda nungai taba mayam se khalakko matam da ai kapni akpa ai keno torok pe kapninge kapo kesu kaide ko haidi pi do tarak pa khopa leraga so ko ta halloba thon go ko adumba mayam do loinamak ado adugi matungda kamaina tawgadage hai kanse do ko hojik word haidi magical sentence hai tare ko haidi sigi magical sentence se akoi haiba homina se basi se sida leire ko sentence mari se sida ithoga de leire haiba du su nuairani ko haidi ithoga leiramni mamang do ithoga leiramni na ado sida leire I am sorry please forgive me I love you thank you sigi sentence mari se ko haidi repeat tawbiyo ko yaragadi haidi alarm gumba set tawroga thamoba haidi si se amuktang haidi yengaga haidi adum haiba ngamba potni na si dum haidi chimpa puraga dum haiba yamna yengdrasu yani na adu dun sigi iriba pot se haipetang I am sorry please forgive me I love you thank you si se phajana phammaga ko haidi minute tranga dagina kunthra phawbagi manungda ko si se ado repeat tawraga adum haibiba ado relationship ki oiragana kamaina tawge hai kansida photo gumba leragadi ko photo gumba thambibe yai ko haidi aina nushiriba nupi natraga nupa hai tare ko haidi aina pameba aina haji nushijariba ko liba relationship yam phan ge haragadi magi photo adum thambibe yai ko nangna prayer tawriba manaktuda ado smaina tawraga haidi se haidi 15 to 30 minutes de haidi minimum da simadi tawbiro ko aduga
ngasi khatang tawgadaba nateko sigi prayer se adum aina hai numit nini tawgera humni tawgera ko haidi adum repeat tawba yai ba kesu kaide ba se ngasi budi tawrani ngasi budi tawra matung da haidi numit rang ani continue tawgera aingonda sigi positive result la aga de khoi adum tawningani na thabak taw matam se da haidi si tawba phai haraga di numit kesu leite na haidi si khatang tawda ya de haiba leite na atop atop hai tare relationship ki na traga chuna nga hai health ki thabak ki pesa gi adum ba mayam do hai tare ko aina tawningwa matam da adum tawba yai ko ado sida leire ngasi gi ho'oponopono prayer ko sisu ngasi se purnima su oibani na ngasi ju try tawbiyo kesu kaide ko aduga atai matam da su kesu kaide purnima khatang gi main oina natte ko sidi pulap ke adum atai days dum use tawra su kesu kaide thank you